mei ni som panga sang ni som ni panga ni nga ni ani a bazar thlir tu te chibai ule India le Pakistan in kara boina chuaka talangin pop thar chungchang po kan la soimu mal lova voin chu pop than thar chanchin ba ka hlo le ham that na sang sang don theite in soidon te ang country dangin America mi Robert Francis Prevost chu ka lem ta ni nga ni khan pop atan thanani a pop minga lio som palina ti chu athlanga khovel puma kathlik tluk le ding won khat le point pali zet te ho tu ber anita a St Peter's Square mi puipung khom te ma in lan ma sabera St Peter's Basilica bathlara tangin mi puite chu kut pania vain nuisang chungin chibai buk na na khuna injinga thlamuan na omro se atiani kha pop thar thanani ta ti lan tiunan 16 chapel atangchon mai khuwara ron khuchuaka St Peter's Basilica le Rom khopuya biak in rangsanga daran vori chu boka hemi nu hian khovel hriata Cardinal Prevost hi pop jani somruk pasari nata na thanani thu pon anita ni Argentina mi pop Francis thak tu tur Prevost hi US mi pop ni thei ma saberani a tun hnaya pop thana nei to zinga hun orei lo ber ni in ni chungin engkim man ti felvek mana kumsang ni le panga pop Benedict som paruk na thanani khan Cardinal te chon voili lai vote an thlaka sang ni som pathum kuma thlantlin tak pop Francis thanna phei kha chuan voinga lai vote an thlak ngai ani pop than vote thak dan kim chang hi khovel hriata puan zarani lo wangin tuma in chiang takin an soi theilowa mase pop atana thlantlin ni tur hian khovel puma Cardinal kalkhom vote thak zongjong atanga mun thunga thena mun ni vote mu tin ngai ti ania Cardinal ten an du tla ngai hle ti na ni chu pop Leo som palina ni ta Robert Francis Prevost hi kum somruk pakomi ni in soitongin pop jani somruk pasari na anita a mithiang hlim petrolal thuthleng loin pop Leo som palina ti ani dona American ni ma se Peru rama kum tam tak chung missionary na tho wangle Peru ram mi ni na ne wangin Latin American pop anga ngai ani tel boka Vatican point America pop pani na ti in an soya South America khumwal puya Argentina mi pop Francis nen America pop antiani pop Leo som palina hi kumsang khazakwa somnga panga khani West khopuilar tak Chicago a piangin anu le pate chu Spain France le Italy thisen ka yan nia anau panline kathlik puithiam puitu altar boy ani thina sang khazakwa somriat pani khan ordain ania hemi nu kum thuma hian Peru rama apema chuti chungchon Chicago khopui le US a hian tum engemaw za takir le a Peru rama khwale tuini na nei khoparai omen kathlik puithiam ngai nat le za kai tak mi hnoi hnungjok te ngai sakonga tholok em ani Peru marthlang lam Trujillo a seminary a zirtir tu le Paris pastor na thokin kumsom chung oma kumsang ni sompali khan pop boralta Francis Khan Peru a Chiclayo a bisopatan anem ngedani kumsang ni somni pathum January tha Archbishop ni in anhu deuloka Pop Francis John Cardinal a hlangkai le ani Prevost hian US a piang ni ma se US a pem tu chuan ani thu a saifo thina US a ka piang na a kapi le pu te chu pem French le Spanish an ni kathlik tak mai chung kwa seilian kania kanu le pa ta hi Paris a anin mangve na sa hle thin ati Pop Leo ni ta hi kumsang khazakwa somriat panga khan Peru rama missionary in nakala soitongin mira theile chan haite zinga rongbol tu tia hriat larani a heng ho zinga omlai han Spanish po zirni in nan soya US a relo te kir le in sang khazakwa somriat pariata Peru rama chuana kal le a Trujillo khopuya a hetta a seminary a thok zui ta ni apian naram US a hian sang ni som palikum topa khana kir le chawa a omrei man lo Pop Francis John Peru rama boktir le in Peru marlam tuipui kam khopui Chiclayo apostolic administrator na thoka sangni sompanga Chiclayo khopui bisopatan nemnge ania henha hi kumsom do na thokani kumsangni sompanga hen Peru citizenship anaya Peru chu karam pani na ti in a soifo thin kudole nu chamte ba ka khosak har sa ti tanpui konga tholok le a tuilian wanga har san na tur thin helai biela khosa te chen na tur in saksak na konga po thei top chu atu ni a fakal ho hle heti la hen Chiclayo bishop ani lai hian kathlik puithiam mi pat mai chiat nalama ming chia te chunga khong taka raware lo thina wangin
mi then khat chuan prevost hi an soisel na sa hle thung mi thianghlim Augustine zirtirna Augustinian order zui tu ni in USA Augustinian Catholic University pani zinga pakhat Villanova University atanga zir chuak ania sangkha zakwa somsari pasari khan he university atang hian zir chuakin hemi kumvek hian order of Saint Augustine noya ain ziak lut ngal boka sangkha zakwa somriat pahnia Chicago Khopuya Catholic Theological Union atangin diploma in theology azole a Pontifical Saint Thomas Aquinas University a canon law azir le a sangkha zakwa somriat pani June ni som pakwa pui thiamatan laklu ania sangkha zakwa somriat palia license nein missionary to rina chuak tani kumsang ni somni pathum khan Pope Francis John Vatican thok turin na laluta Khovel Puma Catholic Bishop te chungchang en kol tu department how tu anita a he na hi Pope atana thlanani thlengin na thokani ti chuan Pope Leo som palina chanchin chu du tok taila Pope hi Khovel Puma Catholic how tu lu berani ti kan reveka he na poi molero pui tak thok tu hian engzat nge hloang engang ham that na nge nei ti te hi kan ril ruwa zona om mani nge yang chung zona te chu chanin tum don te ang Pope Francis ka chuan Pope ani chung khan hlo alami alawa tunma point Pope hlo le ham that na chungchang hi soilan sar ani ngai lo hle ani Fortune in report dan chuan Pope Leo som pali na hian $13 sing thum sang thum chengoi somni paria chuang hret a hlo don an tia hei hi dikani chuan US president le Khowela University Thaberber how to bertenen an hlo ain zat ti na ni a Pope hian a thlonin eile in adonga a thlona man tur mobile phone aneya adam lo ni khwa point a thlon veka enkol na pe kani boka summan na tur nei lem lo hle ang Sacred Heart University a Catholic Studies zirtir tu Daniel Robert chuan Pope hian thlakata dollar sing thum sang thum vela hlo a kumkhata dollar nuai li sanga le zaruk lo in chu India poisa chuan cheng veibel sethum le point pali vel ani hetiang hi Pope hlo ni ma se Pope ni to te hian an hlo tura bituk hi an langai me ulova mamo pon mamo lem lo boka amamo zongjong Vatican en kol tu ten an pek veka wangin hlo le ham that na ran pa an mamo lem lo shim ani heti lai hian Pope Leo som pali na hian Pope ani chung hian hlo ala don empty ero riat ala ni lo ani Pope te hi Apostolic Palace ro pui taka chenti ran ni thina Pope Francis khachu in ro pui taka khosadu lawani wangin Vatican City a Domas Sanctae Marthae guest house a khosa jokani Vatican City hi khovel mun sang Catholic mi puite poisa tho khom ba ka ansum nei sa pei pun na tangte Vatican City tlo tu khwal jin te tangan sum mu te tanga in en kolan ni a khovel Puma Catholic te tho khom lian ber Peter Spence anti mai hi kumtin pound makta doi som ni vel India poisa chon chengkluk le ding on ni ai tam dai atling thina US Germany le Italy ramte chu tho tamram manni hetiang ini ma se COVID-19 nu khan an sum mu ataniam na sa a Pope Francis khan kumsang ni somni pakhat khan Khovel Puma Catholic pui thiam te hlo po za som veli na tin hiam veka pathian rongbol turan nun pum hlan tu monk le nan te hian ko rana mo phurna le na bi kan nei ni lo chuan a ran pa in hlo an nei ngai lo ani soitongin Pope hian eile in ba ka ani din mamo thil sang ama mi mal poisa le ngai lova lir thea mamo point Vatican City a private car man turaneya mundanga kaldon poina boy pui ngai lovin engkim boy pui sakvek ani boka Pope office lu chung chon damdoi in en kol na sen so zongjong po apek ngai lovin ngai to sakvek ani bok engemo wanga Pope na thok thei to lova Pope ni na bansan nuwa po athi ma chu $13 sang thum le zathum cheng noi ni le singriat vel z pension alala thei chewani Pope Leo som pali na hi US khole tu ani wangin Pope ani chung hian US a chia choi don empty hi zona om le ania US hian an khole tu zongjong ramdang om te po kumtin che peturin an ti thina US mi ni lo hlir Pope an ni thina wangin chia chungchang hi soiri kan ngai lova a chan churam dang te hian an rama cheng lo te chu chia pe kan phut lo tlang pui wang ani thu Washington Post chon an tar langa US ro soitongin an chia lak dana danga Pope Leo po hian US a chia pe ka ngayang empty hi zona ni Pope hian kumtin US Tax Department a annual tax return na file ji angayang empty chu tu na zona om mekani soitongin US ramdana chuan Pope hi an khole tui ramdanga na thoka om
Vatican na thokan ye wangin US sarkar ne na che pe tur chu ni ngei maya US dana chuan an khole tui an na thona rama che pe te chuan US sa chi an pek tura hian an thona rama che pek to te pain US a che tlem te an pe thei boka engangin nge pop laka hian US sian chian la kang ti hi tun maya chuan soi thela ni lawa chia sang chungchanga khovel ram huam hau ber ti soingam Donald Trump sarkar hian pop leo hian rama che pe turin an phutla tangem ti te chu khovel puma hian a channa pe thei tu anom ri lawa chuti chungchuan zo na om thei mitam tak ril ruwa om mek chu ani thungani indo thu thang le boina wangin pop thar chanchin le che vel kan boi pui ma thei lawa bazar mi lo thlir saktu te tan tlai khon nuwa kan han chop chok vele shima nakin zela om zel tla kan e wangin pop leo som palina chanchin tlang pui te nen content kan han siamani bazari lo thira wangin kan lo me